Family yone Kyenjojo ne omugenzi Kyarugonza Toto wafira omwaka gw'2015 nakasiga abakazi babiri hamwe n'abaana 23. Ebyo bintu byona omura petitioninga byona bijja kubaza. Bwanyuma yo kutunga empapara zo kubagana ebintu nikigamwe ngo aba bakabacweramu ngo ebintu nk'amataka, amaju hamwe n'ente bavagane omu buringaniza. Konka nkucyakira hanje yo mutawone y'abaana bamwe babire bine kutungaho umuryango omukazi omuto orikugikoreramu yagibima nabo nikwe kuruga mu mbeera. Izo family yete kaberinga. Polisi etahira mu nshonga egi. Akagisanga agiyombekere obakwira agipagasize nawe omuzimu gukurwanira ibintu nabona bana babatabikije omuzimu gukurwanira ibintu yasangiye bayombekere mutamukora business gwakubere gutaruma kandi kabati nagamba abana bambagende mcyaho yaasigire mutawona kabati nabasindikiriza hata alisanga yeze nsonga zanyu kandi ka family muzimali abukubu mukazi bunagamba ngo nabahikiye mu gitaka tugamba nawe. Uwo mukazi omukuru yatumanyisa ngo omukazi omuto naenda kutwara ebintu byona nubwo arabaye n'abaana 3 bonka. Enzi y'omukyalo nagenda haho honyine nagenda hati akukolesha afana. Now enzi y'omukyalo ejo inju ya maka egwina kuba. You should follow protocols and one of the degree zaki. Follow protocols chairman ikintu kibakoze is it free. This when nakagamba they shouldn't come there to abasindika mukuru. Assistant Superintendent of Police Filmon Baseka uri omushuganisa wa polisi n'abantu omuri Kyenjojo yashabe embazi zombi okushitama busya bakabagana n'oburinganiza. Now n'abaana mugabane equal. Habikore kaho abukubanga mbozeraho onja yine single room onja yine double. And the other thing I found. Abokuba ndora hano Kagadi road kulete kizibu. Can use immaculate omulyango kurabamu. Ogumaiso. There is has history nyingi. Eyo tamanyire ebintu batakugambire. Bacho kora sasino no judge according to what you see. It's right. It's according to what you see. Ije kugenda mu yose epapuro kuyanjura. Kuyanjura ndio Urukiko rubire rumana polisi rutorogire bwanyuma y'embazi zombi kutandika kujumirana. Tosoma kujurero baracha kusemeza kwa kirera. Gasha kwa Daniel Bingana.